Valentine Day ya ye di ankrofo to chocolate. Won mama dofo ai awafo kwa ne di Valentine ma ne ye fe. Afi we Valentine di awafo di yankasa ene ntale mu proma de ankrofo display bi e won tenten so. Na ye Takoradi secondia 14 February a adofo ye di Valentine Day sana obema bi nso afa ne yere ho trimuka wonya ne bone a wo bedi no ne nyina ne se maame bi anase raba bi a wadi ka wo enkwalamu miensa dada ekunu ne ho na afe na wanya papa bi ono nso wone ne twempra na sa papa no wono nso ne ma wo basa basa wono nso ahwe eye sa nkwala na wo pese wone ne bobra we na abawe ne maame tu ne fu se wa papa ya wone ne na hwe se wa wo basa basa won hwe nkwala we na be ma opese woni ne twempra na so woni ne san kware esan kwo na nan a enu so nya nti twon e free sa ba mu an ho enti lady ye na adwen ka kire bra ne se I think ton time no be jai me no ja because okra wa wo bi a wontumi hwe me hwe a woni future ye de bobra enti me ja o ka sa no sa ye bra ne ya broken heart chin was ha na because wapem enu nti eye 14 February no eno di eye sister intenten ne ma mienu ana oni miensa a woni omoda eden mu em se penny de na won kan na mienu 16 years ene 3 years ana oni omoda wodan mu e woni ma me fie e di intentesa e ko pagea e di tuo mo hiomo na ni nyina ne se nkola na enwu ye de omokọ eye Takoradi hospital ye kwa ye ntumi ne ye refer mo ba kolebu sesi amekasa 16 years ne de wato na nanom wonsie do asabre de 3 years oguso a eje ayarehwe e wo kolebu me enje mu kiremu kakra emra fofresio sese wudi wani kiremu a eche se azim ho na ba beto dwase be ma bi oya friend Joseph Richard na wonko adi brofodin mienu sa de Joseph na Richard sa kan di ho woni girl bi na tie na girl na tena se ehunu sa kwa ne se bi odi anyamara nsem dodo nsem fu sa na kwa ni die no ye na adwe se dwo ye nyai wa wuntimi hwem wa wuntimi nya hwe wo si ye nyai asa ahye akwai 3 am ahomache anokra ya na adwo ahomache wo bowro ba yi fie ne ma mienu da ho ko taja to dan na wo mo da mu no na nkwala no Joseph Ben for 16 years and a rich love a see duwa yebua ono so 3 years wokotwa gya to wo mu and the daswe ya ye de wo makwa kopie mu e wo kolebu ayare sabia enkodai pe woje denden ye kwa amanebo ebe free na na fin ho aba e wo western region na wa kirekire mu na sade asem no etie ne de me akora mu ya mewrem yie pa yenkwa ahoma no so na fin wo so a ye ne ntwetwe nkomo na fin ya na bakọ de Yankopon adom ya che bibia egokọ wa de Yankopon asensem ade bedan ye de asa ni je anim boye mu ede apote pa na si ye wo ba ni sekrache na ye ne de ye nti wo ja na wo nso akotwa gya tum sa yo me da si Monday yala na oye abenche na wo fra no Joseph no na mami tere ya Monday po chere ede bia no ka chere oye akatete ne de ne ba Richard onye bin papa osande abukum ho a ono nkofo be 3 wawo on ka so won ho nti so be ya ko yin nchai no to bin papa di no nchina because ono so ka fa ne de baba ka ho a ono ma ka no on ka so won ho nti chere wa ka da mun som na chere aya ka tese ma titi ade yakopon na dom wa to aka tese na so ene wa fa Richard atore wala o ma mi fu antene aye relationship ndi o mudo nti tese ade nesma gimpi o ma yin nchai na ma me no so na kasa oni benyi fufu wo masomi baasa ina no Richard di oni ni ba wada ho na wo hyehyɛ wala ani ni kunkuru da no weje ta ho ni Richard wo hyehyɛ wa a kyerɛ ho so sɛ bia ebe ba na de bank bumpa no ho asama ta na asam na akeke kede wonje no onya Richard daw amachi nkane kyerɛ maame no oyo bia otoni oyo beans na gari nti osori ntam na okokọ nua ni beans no na gari na do ta de be kyedi na kyerɛ wa do God carry na ori gbugbo no ho akwa tonton ade no nuna no mo ton ade ori ko ton ade no ono share Richard wo ni fi na no eno be sane de na aba so me be na so mi eme bi ha na ori be no be yi ana ibi sa na chere no kwa anam da no twunkwenti aya obaba da ho na da oja ni ntere na nyame bi no sa okay ono no ko chere na nyame no gu opun bi ni chi ho nti so oyi wi a
opentem na de watch nti o yiwi na wa ato abonu na okọ not knowing the Richard Banankasa no wa abo no dedew o san de anam de akachefina kan wa tin pide sisi anu no eje nti o bana akete petrol na match no de biansa chere akachefe no kwa anu sani to ma kwa ya kwa kwa ni things na dalape na Richard o de aye petrol puti bi mo na o cho matches na do tum na san carbon tum do carbon tum na Richard opeyi odu identity wala pe na ba mbod na ata alukọ kedibon no o se san o sha atra popo se na wakọ dem wuki atra popo nti o se na chi ho na o ka se san o yi atra no na petrol na matches ni mo de kedibon ya oduku o ye identity ho na na nkasa de pa obo ya obo anana okoi ento no ka se ma tomo no January show na da ma po kekema se ho no nkofo ho na obo mbod na ubu ya bu no kupo da oba ya na babu sol ni ma me pin kunu na ma me ko ka chenda onya bu temesa no na ye no anya no na ba wo abaka no and over modern what's up police mobile bush ma one hospital wo oya adin the hospital no wa hwe mensa ma fom worry na no ma ye din no one modern na what transfer when wo kokorogu and pay crown here today the yin na wom na when ye oya 16 years no since I do when you 18 ma sise wa ka bisi baka kaba na owo oya 3 years no the ma me na kan ma fom ye ibasa me be pay pa bisi no de o cheda no de am de on worry but on any bi twumpa ma on any kunu wo baby different to say anu kwa for dem wa anka ma pre pastor de Richard and correction wona si say am no ka say yin di na wom no we him Richard we gwan ntra kabad no na say wona ko oye kolobu oye nkra ho nti ya bi sama na ebra Richard wa bo Valentine de bia Richard no Richard de o ten na ewu na odriche oye amanfo oye axim ha na anyanya bia ya chi Richard we no ka say di yan chi Richard no ka say the yanchi Richard ni tra tum kwa yehu bibia o sisia na ma fukwa atentun woni nsa e wo I know Richard na ma me do onam da ma me no wa ba ho wa ba kan sam bi de ne ba no ninje wa ma no won several times ne ba no ninje to no ninje bibia na dam nam te na che amanfo ye kokoto won no lu ko na wa chere ma me no krampo no o ye suspect ntu hu Richard wan re won chi ma me no na wa chi ma me na Richard no ko mbia do ma me ma mo wa ba da na amanfo yo ho so na wo susu anyway dey pe ha Richard picture da we ka unya wo no ne dey enti maame no no ne gina hoi dey wa kwhye ne mai bocho ai Richard ne nko a picture ma ye na nke ye mfa nto so Ghana ha wo bia wo behu ne bia no wa ma prosifo nsa ka no free say dey akoso ne dey ahum ti ye pa say wo no nko a ne picture ne picture no dey me yenyen na ye za be but iguda ye hwehwem enti yen na nkasa ne picture nkasa so a ye de bebe mo da to oye TV Richard no dey nanga na ka chada anu wo kure bi na na che we ja we te barba da Richard no orugba anyi ba ka che se nanga sa de anu so wo number different na Richard wa kai wonde bi okay na na fen ko so wadi a kire mrepam ye besa ba ho biem abusuafo na che se na na fen na mani bono na emo abusuafo ni bi nso ene ye twetwe nkomo ya wo mu kire mi se wo se mmara no ene Richard edi ni yie pa emema na sabi wo mu ni vision wo mu trimo den wo omutrimo odi omudi uboni omuhwe left and right ano odi ekwentwa makra